Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kreke huzing kai Zeme dai ting kum chama zang kai ga chum dam mai ting chua ga dere gu man sa Zeme ko gina ina hai mena hange polia ga dera dele. Nagaland के NDPP Nationalist Democratic Progressive Party में भारतीय जनता पार्टी BJP में नाइकुम तिंकुम कुम चमा जंग kai kachum General Assembly Election bamrawi ke seat reacts rugने भारतीय जनता पार्टी में बोहंगे seat kai जे NDPP Nationalist Democratic Progressive Party में हंगे seat हदाई अचुव जे कांजी दले जे कचुव दले चिपो जिगने Nagaland भारतीय जनता पार्टी BJP में बोझने NDPP बनाई seat Sroga himre nzin sam rakole je kakle bek dibe pet je chirun magzen znai kreke huzing kai jaga chum tingkum changna je kai ga chum hamamai ge du Nagaland Dimapur supermarket banai Nagaland capital city Kohima ge du pnilong ala batak tulia je protest du tedle je du kachedle jana NL TV news reporter mesoge Nagaland gu Bharatiya Janata Party BJP ge party worker mermene saje NDPP banai Bharatiya Janata Party BJP mboja sit himre nzin samle makti jai na jai I sit himre nzira hange pirine ki je demand tebje pele makti jai na Bharatiya Janata Party BJP mboja pnirune te chamdudle jaga chele NDPP ge rota dije je sale zaina Nagaland 37 Tui Assembly Constituency AC ge tetibe kreke huzing kai jek nating komchang jang kai ge chum tagmai ge Bharatiya Janata Party gu member changjaba me mina hangsrug me pnigu post gene sauze resign te dile je du kachedle zaina 37 Tui Assembly Constituency ge mina hangsrug Bharatiya Janata Party BJP gu member me changjaba me pni tabam sauluze pnigu post gene resign te me borog du BJP waka unit president jai vice president jai finance secretary jai advisor du bam dile je kachedle zaina Eastern Nagaland ge ENPO Eastern Nagaland People Organization me bone samre ka je resolution kai blam ge je tawhro emergency tawnang bam dile je kachedle jai chige Eastern Nagaland Legislators Union ENLU mane hanai kum tingkum kum changna jang kai ge chum Nagaland upcoming state assembly election ge kazau radle jai participate radle je kachedle zaina Eastern Nagaland ge ENPO Eastern Nagaland People Organization mane pni hange Nagaland state ge Eastern Nagaland ja state chamchai je demand teblam ge Indiaram gu central government jai Nagaland state government mane pni hange je state ja chamchai pepele makti jai na hanai kum general assembly election bam ge je kazau makule je head kai dile je kachedle kagana tawnang meeting ai polam ge je bam lam ge na chuna Eastern Nagaland ge mina hangkai MLA changje bam hanai kum tingkum kum changna jang kai chum general assembly election bam ra ga participate je kazawra dile je zogai ne le je sali jai Nagaland ge hanai kum tingkum kum changna jang kai chum general assembly election bam ra ja kana ke jing kai je sna tingkum changna jang kai chum mai de jai ne bam gule je kachedle jai wangda ra ba jing ke ji kana tingkum changna jang kai chum mai de jai ne ai general assembly election bam ge chawne dui me jai chawne chumei kachebe bu result jelia dai gule je kachele जाइने नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर के ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर में बोने साजा मणिपुर स्टेट के लेसिकी स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ताइराम के जे तेज खापने बेक्रो जो बिकिर में लामुई दिले जे कचे दिले चिपो जिकने ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर में बोने साजा आई लेसिकी स्कूल ताइराम के तेज खापने बेक्रो जो ब्रमजा लेसिना में स्टूडेंट में हंगे तेकन सियाबे चांगुले जे कचे चिपो जिकने ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन में बोजने लेसिकी स्कूल ge teuze khamne be kro zomra me boze samrang changai je thingti ge pse hindi kani be chai sui je lesiki school ta ge 100 year jai 92 meter ta ge ai teuze khamne be kro ke tiguchi gutka cham cham be zawra me je close je zota dra jai teun sawra hangge rang changai de le je ka chuleng
Zaina midonga basam North East State Arunachal Pradesh tawang kachibam ge mpe nung ne pna gim sing be na poina mpe mina poina ting kum na ko ze dei chani dele ze kachule zaina bom ge kamduk police superintendent ne sa ze ai ze mpe nung ne pna gim sing be mpe mina poina ting kum na ko ze Arunachal Pradesh tawang ge dei chep ze te tibe kri ke zeng kai ze na ting kum chana zeng kai chum tangmai ting muin chas kui hi ge le ze kachule zai police mene sa ze pna ze dei chep pe zizne Asok Kumar le ze kachule ze Asok Kumar ne pna gim sing be pe ze dei chakai lu ze pe kilung ne hala pakte ti de le ze kachule ze po zigene chuna police mera mene pchu pe zai police gu check gate remegdu nting sang ze la le ze kachule Zaina South India Karnataka former Minister of BJP Bnai State former Water Resources Minister ne saja wangdai rabe Karnataka gu General Assembly election ge Bharatiya Janata Party BJP mbawhang ge je vote kai beina mina hangket jai vote ket ge je ka charangkang changsruk je peigule je ka chule Zai South India Karnataka state ge hanai kum chana jang kai ge chum General Assembly election bam rab je ka peike me ke ge ne bamgule je ka chudile Karnataka state gu BJP mbone saja nai kum chana jang kai ge chum Karnataka ge General Assembly election bam ge BJP mbo hange vote kai bele designa vote ket ge kacharangkang changsruk mina hangket ge pegule je salei Zai North East State Assam ge mpe mi rahang merme hai mana lung me chi rahang ge le mem pui mi tingkum krem dai gene za tingkum krete set gene pang kang ko le ne za minau hang lu tara de le za Assam gu cabinet gene maning kan di be lulu za kam ke gai de le za Assam gu chief minister Dr Himanta Biswa Sharma ne sale za ne chipo lam ge Assam gu chief minister Dr Himanta Biswa Sharma ne sa za Assam gu police mene ai po lam ge za pi wang rab za zikrem nyu de chang zai ne inquiry lu za pi wang gu de le za ka che de le za ai po lam ge mpe mi pu mi tingkum krem dai za tingkum krete set gene pang kang ko je minau hang lu le designa pnui daga action ting tep se hindi kani me chai si je child marriage act ne action lu le je sile Zana Manipur Impal ge tevze kamne bekro drugs ze kangi bikyang na zai drugs tevze kamne bekro deimize zai zomze nimbikyang na police security force meze kangi me mina hangminge meze nimdele ze kachule Zana police security force mene sa ze tatiba kapmai tingmun ches squeeze minute himre hi agum bige police security force mene tevze kamne bekro drugs zomze nim wang zai pe wang bi ge drugs zomne pnuize tingchu ne go pai dele ze kachule Za Ukraine kdege Russia manai Ukraine me hreite te zebam bige Ukraine kdege za Ukraine spy me daga hreim rorame chamke di za hreim rorame gale designa Ukraine civilian za Ukraine spy me za Russia spy me ne te chakamdra hange changdi bizigne US United States America me za western me ne hrei kroze pihi ge ngale makti zaina Ukraine spy me za Russia spy me ne te chakamdra hange changdi bizigne US me ne Ukraine me hange Russia me ze hreitira hrei crore me luidra hange ze US dollar US gu rangkang ne 2.5 billion dollar langai de hange zogai de ze ka chule ze Russia ke gu Russian foreign minister Sergei Lavrov ne sa ze Moscow me Ukraine Kiev me disi ibete do du le ze ting ti me ne ze peke pso gane du ai hrei ze ten saudi ku le ze ka chule ka ne western nation me US me ne ai Russia me ze ngi be bizigine tunaria US me Ukraine me lon daiki me aize Ukraine kdege ne Russia spy me takam draza hreize ten sonra hange kize demand te dele kagne Russia na ipo zigne lun makta dele je sule aigena na micre ke zing kai zem dai ting kum chana jang kai ge chum dam mai ting chok de reguman sal wai gai dele pi gai jang king gai ni mele ne je to dele